بله وسا خویای کنا کوکی یک درباره آوای بلافکرنا پیام عبدالله اوجالان ده هیه دم پارتی به اصرار دخوازه بریا ویدیوی بله وزیر داده ترکیه دبیجه یاسایا ما یاساین ما حقوقا ما ریناده و که امی گوتو بیجه که زیده تر دوی درباره ده بکن برای صدات یورتاش میوانه میه ریوه بری دیتا میج آمده نهال گل میه دم باش بریز یورتاش دم باش بله از خوازم یک سر جوه داخویانیا هم داخویانیا وزیر دادا ترکیه و هم جی برسوا تونجر بکرهان دست پی بکم تونجر بکرهان گلکی با عاجزی دا آخفی دو گوت پیویست پیامه که وها گرینگ بریا ویدیوی به گلو دم پارتی بشکو گمانه کو او پیام یعنی جی پیام کوتین جی ایمرالیتین تو گمانین وی هنه کود خوازه ویدیو بجبو کو بچاو جی ببینن؟ براستی دم پارتی نه ایرو demek درجه نه دم پارتی yani رخصتنا PKK جی و gelek رخصتنین جی و gelek kesin serbxoji دخواستن کو تجریدا لبر Öcalan را به کاربه پیام خو نرینین خو ریا چاره سریه بخو راست راست بگینه رای گشتی و رخستنان لی حیان و هاجی براستی دوی واریده گلک پیامین باش دهاتن داین جخو دولت باخچلی دی سری دا جی گو براوره د پارلمنتو دا دو گروبا دمه ده با آخفه yani اف پیاما وزیر داده براستی لگوری گشدان کو حیان و قومینه گلک شونده خویاد که گاوک شونده خویاد که yani حیان و هاجی گلک چاودر و گلک سیاست مداران دوگوتن کوش خواه پیاما ویدیوی آماده و بره دوگوتن 15 مهه دورا جهنک سدما گوتن دپی 15 مهه رش سباتی را و درای گشتی را بلا بوه دوی دمه ده جی گلک چتن باش قومیم براستی نامه کنو بسانده بو gelek cihan bela bu siyaset medara la Avrupalı rexstinavi u heyeta demeji Kurdistan ziyaret kır hem Brez Berzaniyan hem Telebaniyan ziyaret kır ev temasana jî gelek serkefti derbaspun jiberve ki jî ev قیرانا کو نو درکتیه هوله براستی و چوا شوندا بمینه ایرونه زلاله بله بریز یورتاش دبکو او یک ببسدم پیام درنگ بکوه yani ولی خویه کو پیام وقتا کو بره هاتبو پیلان کری ده نگه دسته رایا گشتی و جالی دنجی احتمالا ziyareta İmralı Öcalan hayat edami cardı derket rastı veli xuya ku despeke da geşedanın ku haya ana rudanın ki kavmine brasti ji edi baş hatiye fam kırın ku mesela Kurdi yek Türkiye bitene naye çare ser kırın hamu heremi rojhelatan abin peve gredaye Kurdistan'a devriya Kurdistan'a Irak'e aheremi re gredaye bi rojavara gredaye bi geşedanın rojhelatan avin ve gredayının jiberve ki ji ez bawer dikim ku peyam jî li gorî wî êdî yek mesele kîtenêne biva meseleyan ra hemûyan girêdayî bê پیام به بلاف کردن جبر و یکیجی هم براستی خطره زیاده دبن هم جی هیوی جی آلیه کیدن زیاده دبن دکارم بیجم که ایرو نزلاله کوی بتواهی بکیجا آلی ده بچه بله دمکه ده که هم قندی لی داخویانین ارینی دانه جبر داخویانی آوان یا هری داویجی دگوت حتی انها ام پابندی ریبر پکه که عبدالله اوجالان بونه پابندی فرمانو داخویانین وی بونه جنها و پی وجی امی پابند بن پشتی وی پیامه یعنی درخست
خستنا پروبلمک تکنیکی به وی رنگی کاوی پیام به ویدیو بیان نویسکی به گلو و زیانک زیده نده وی پیواجوی که هاتیه حتی وی دمی؟ Yani bawer dikim xesarekî bide lê ev xesara ne xesarekî pirmezin be ji ber ku carê riya îmraliyê vebûye hevdîtin têne çêkirin mesaj tên stendin û tên dayên nîqaş têne kirin ji ber vê yekê jî ev problema teknîkî bi her awayî ez bawer dikim hinek belkî astengiya derxe lê astengiyê ku vê pêvajoyê bi tevahî bixetime ne bawerim bi rastî jî geşedanên ku ji heftê meha deha virva li Rojhilata navîn rû didin welê xuya ye ku êdî dewlet jî mecbûr maye ku viya vê meselede çareserîkî mayînde bibîne ji ber vê yekê ez ne bawerim ev mesela teknîkî vê prosesa ku heya ana hatiye bi tevahî bixetimîne ev jî demekî şûn de çareser bibe bi awayekî û şûn de bimîne. Belê Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş gotiye piştî peyam were belavkirin gava yekemîn peyam e. Piştî peyamê gavên din jî wê bilez bêne avêtin. Mebesta wî ji gavên din çi ye gelo birêz yurttaş? Wê bingeha wê ya hiqûqî were danîn, wê êdî dan û stendinên siyasî dest pê bikin. Çi ne gavên ku piştî peyamê werin? Yani gelek gavên ku heya ana li ser hatine seknandin tên axaftin henin belkî di serî da kesên ku ji ber endamê rêxistinê bûnin heya ana hatinin mahkum kirin hatine girtin bi hezaran e yên nexweşene hepsa da ku nayên berdan yê ku cezaya xwe temam kirine hinek astengê biçûk tên derxistin nayên berdan ihtimalek mezin hepis serî de em bê vala kirin û wekî di jî her çiqas bê gotin ku ev tiştekî bangekî wê yek alî be lê eşkereye ku mîna çerxeke dîrokî wê dest pê bike dest pê kiriye zimane çand û hemelatîbûna Tirkiye di gelek xalanda û xweseriya şaredariye di bawara da jî ihtimalekî gav bên avêtin ji ber ku eşkereye ku êdî çareseriya pirskirêka Kurd bi yek daxuyaniyekî re negirê daye heye ku di navîna daxuyanî de gelek gavên ku bêne avêtin jî di nava xwe de bihewîne ez bawer dikim serokê parlamentoyê jî dema meselê din destnîşan dike eva meselana ji ber ku parlamento meclis di vê meselê de însiyatîfek girtiye ve însiyatîfa xwe jî ji vira şûnda heye ku bi guhertina qanûna bingehîn jê bêgirêdan û berdewam bike. Gelekî spas bi rêz Sedat Yurtdaş rêveberê Dîtamê ji Amedê tu mêvanê me bû zor spas.